Hello mga gayem, auntie, uncle, mada kami dito kwa. Da kami dito ka balangegan. Kami agliw-liw. Ha? Invite kita yo dahil tani. Nagadayo mo na ba? Kadwatan na eh. Oo man. Nagadite liklikawin natin na ako. Gadayo, apa nanan? Ni, dahil tani, ka balangegan, pang agliw-liw. Megas, kasinsay. Mukha nyo ba ikat na nagadupay ti ko tinay okra. Dita. Okra kada karabasan ni. Pamiman ispatad dito na kwa. Pagalan mi ti lamus. May sa dami ka nagadayo yan nandadya yun ay pungto. Nagdala mo lang sila eh. Ay, Ha? patok bro. Awan. Nagadayo na eh. Kaso lang dito yung probinsya ni. Oo, magkalotar na naman. Sida tayo dito. No, malam-malam. Sagkatal dito kwa. Balangag. Nagadubalangag na eh. Yung aming ngasuli. Dagiti, balangit. Oh. Adon na lang. Adon. Adon. Adon na lang yun. Ni, dito na eh. Dito tayo ka. Dami na eh. Pambantay na. Dito na yung pakat na eh. Kita. Ito kami. Galala po. Ti lamags no masida dito yung probinsyan. Kita nyo mag. Oray sa di na nga sulsuli ka. Dumaalam eh. Nagado na, bisokol. Ado pagalaan eh. No kayo may bisokol ado. Ado dito. Dito na. Nay, uray kita. Pati bumper side. Pati pampers ka na nato, patulandan. At patulan dan. Pwede tanan no meta. Warsinan. Talaga nga. Apay mo balin deta balangag. Mabalin na eh, so pwede kagayat nila na eh. Piran hati maala tayo dan. Ha? Piran ha. Pirana. Hmm. Awan ti pirana dito. Bisukon. Ay, piran na. Janitor fish nga yan. Janitor fish. So,